Бүгүнкү чыгарылыштын бул экинчи сериясы десек да боло берет. Бука базар жана ошондой эле эрке ургачы торпокторду кунажындар тартып кетем. Анда баштадык. Букалар бабыл таба келер. Кайсы бири? 115. 115ке бербеди. Баргысын канча деди? 113кө. 113кө. Бул дагы өтө жоон жолуп келген бука экен. Азыр көчтө секеден. Мына сатылып кетти ба? Канча кетти ушу? 100 миңге. 104кө. 104 миңге кетиптир. Бул универсал. Аңгус ака, Аңгус ошо өзгөчө. Аңгус болду бул эми. Өз точный аңгус бу? Точный аңгус бу ушул? Аңгус, 104 миңге кетиптир. Чын эле аңгус экен. Үстүлөр тегиз, өзгөчө да. Кайсы баа болду акелер? Сары. Канчага бербей атат? 206 миң сом. Эмнеге түшпөйт десеңиздер, экөө баа болду табы? Бирөө. Өзүбү? Экөө. 206 миң. 6 миң. Базарда мал арзан, эмнеге түшпөйт деп элдер кыжылат. Көрсө бука мынандай кымбат болот атпайбы? Багыда турган бука, жем кымбат, тоют кымбат. Ушул эми канча жашар бука ушул? Канча жашар бука ушул? 3 же 2 бе? Жашын билбедиңиздер, кызык жери бар. Өтө күчтүү букалар кирбеппи? Көрбөдүңөрбү? Рекорд кое турган букалар кирбеппи? Оола ошо ишталбада байланып. Ула бука кимден экен? Ушул баа болду табы? Бука сизден эмес муну? Жок, менден. Канча деп тура, өтө чоң бука экен. Өтө чоң бука экен. Кимден экен бул? Силерден эмес ба? Жок. Өтө өзгөчө экен. Бука кимден экен? Бул кишиден бе? Бул бас. Анаңыз. Мына кашкабыл. Мындагыңыз гана. Канча дедиңиз эми муну? 200 миң деп атат. 200 миң деди. Мунунчу укпадыңыздарбы? Укпады экен. Бул да өтө чоң бука экен. Багылган кунажын окшойт мына бул, Канчага бербей атат? 50.500. 50.500. Канча кылдың эми? Я 10 бек кыласың. Мо пастел онда саар эле. 50.500гө. Мына кунажынды канчага бербей атасыз эке? 80ге сурадыбы? Өтө чоң экен бирок, Бийик. Эсеп. Ушул буканы канчага алдың туган? Сатылабы. Канча экен баасы? Баасы белгисиз ба? Барака болду. Мына багыда турган кунажындар сатууга чыкты да. Канчадан болду ушулардын баасы? Билбейсиңер? 75тен ба? Кем бар? 75 миңден кем бар экен. Канча баш сурадыңыз эке? 63 миңден сурады. Төртөөн ба? Тура. 63 миңден сураптыр. Өтө жакшы сураптыр. Эне кел. 63 миңден. Ошол жерде дагы бир эмне сатылды экен? Аксакал, эмне сатып бердиңиз? Эмнени саттыңыз? Уйбу? Aldım. Кайсыны? 10 euro. Бу жерден көрүнбөйт тең, Ana. Наркыныбы? Ana. Бүйрөн көтөрүп турганда. Buyurun götürdüm. Канчага? 64 kaldı. 64 алдыңыз. Боозбу? Же соёсбу? Yok kısır soyalım. Соёс, Молам өтө пышык бала окшойт. Өтө пышык. Канчага бербей атасың? 42,5. Жакшы. Ушуну сат тең, Сатпай атабы? Мындай кылынчы көрөлү. Мындай кылынчы беракчыл болғанчы гана. Кечиресиз. Сәл беракчыл болғанчы, башын көрөлүчү, уйду. Кана канчага бербей атайм ушуну?
5. 43.500 görmeydi abi. Onda azmaz verin. Sağ verin bunda. Ası kaldı dedi 45 bulsa 1000 so'm koyup beredi. 4'ke so'rang. Ya bu ben артында kaçıp durdu ha. Mına kaldırak jitilep koyçukam. Kançaga vermey atасыз? 55 kam var dedi. 55'im kim var deptir. Satı verdin abi bulsa. Sen mert balasında kançaga ketdi? 48 жарым. 42 жарым. 42 жарым. Ayda çıkana. Anake 42 жарымга мында үйдү алса болот экен да. Karmalı. Ne oldu bavulda duruyorsa? Kançaga vermey atат? 46 жарым. Boğaz uylar da bular. Жақын boğaz. Эми кунажындар тарап өтө берели. Барды. Канчага бермей атасыз? 47 mi? Адам кошулбайт да. Кунажын болсо болор. Улан төрөсү. Мына кунажынды канчага бербедиңер? Боз экен эми. Боз экен а? Тийип атат. Боз экен. Канча дедиңиз баасын? 45 mi сурап атат неге? Боз кунажын экен. Колго тийип атат. Ушу жакын экен. Мынау сынды кунажын экен. Кашка. Канчага бербедиңиз кашканы? 37 бербей коюптур. 37 mi. Sizce? Siz? 38 жарымга. 38 жарымга мынау ушу боз кунажын экен. Свети боз да, өзү боз эмес бирок, а? Өзү боз эмес, а? Өзү кысыр, а? Yok onu koşup veriyorum ona şurada biraz fazla. Мына ушу бабылдат, а? Ушул. Жана тура. Алмаштырың, алмаштырың. 2 minutta satalım. Nokta talaş. Кунажынды багылдыңыз ба? Bunu satıdan. Саттас, канчага? 50 kamı vardı orada. 50 000 кеми бар экен. Бираз жакыныраактан чыгып калып атат. Кап болбой турасыздар эми. Кайсы экөө багылдат? Канчага бербей койду? 43 jarımga bermeydi. 43.500 бербей койду, а? Bir jarımda tor. Мына күчү. Өтө пышык экен, а, бирок, а? Tamam pişik. Бересиң mi? Шапка кийгендер пышык болот да. Ver bunu abi. Шапка кийсеңдер. Мына кунашындар дилечи. Сиз канчага бербедиңиз экен беркине? Кара. 31ге. 31ге. Belki bitti ola. Өтө жакшы кунашын экен мында. Сарыны канчага бербедиңиз? 32 жарымга. Biraz кичинерактарын өтөбүз. Канча бербедиңер мынаны? Канча бербедиңиз? 22. 22 000. Аксакал ассаламу алейкум. Базар айланып жүрөсүзбү? Жакшы. Канчага чыктыңыз? 83. Өмүрүңүздү берсин ага. Каяктан келдиңиз? Шаңколдон. Жакшы. Аксакалдарды чагылдырып түшүрүп кое бергениңиз жакшы. Булар кийин ушундай аксакалдарыбыз бар эле деп көрүп турабыз. Не сатып калыпсыңызбы? Каждан келди? 35тен. 35тен. Өтө жакшы. Могу бираз кичинерактарын өтөйлүчү кара. Бул жазга канча жашар болот? 2 жашар болот, а? 1,5 yaşar. 1,5 жашар болот. Канча дедиңиз бунун баасын? 35 000 сом. 35 000 сом кеми бар экен. Мына ушул жерде эми эркек турпоктордон бираз кошобуз, андан соң ургаш турпоктордон кошобуз. Мына жиби жаңго канча алдыңыз? Yok cip. Bunu mu? Kaça kaçan bu? 30 000 алдыңыз ба? Эркек турпок 30 000. Мына ушулдагы бабылдат. Канчага бербей атат? 23 000. 23 000ге. 23 000 болсо эркек турпок болсо аз-маз берсин де. 23.200 болду. Ой. Аксагалам. Таркын. Адам 23 200. Мына жигит өтө пышык окшойт, а?
Универсал зар бұл. Универсал. Ооба, болды. Универсал. Оп. Так. Бұны қаншаға бердіңіз, ака? 31 мың. 31 мың. Ол ша 31 дедім, түрлі айтты. Бұна еркек тұрбақтар ба? Қаншадан болады басы? Қанша? Қаншадан? 40 мыңдан. Қаншадан сұрады? Сұрау айтап, а? Өте жақсы. Бұлар ұрғашылар ба? Ұрғашы. Сізді тартпайын болып тұр, ака. Өзі мал базарда мал тартауыз, ака. Адам тартау керек. Бар деді, қайсына? Қайсыға? Қайсыға? Көрелші? Ұрғашы ба? Еркек. Қанша берді шуға? 25 жарым. Оған тәуір өзім. Ұрғаш тұрмақтары тарапқа кішіне өтеді. Ұрғаш тұрмақтар абылар, а? Жақын әлі айтайын. Так. Ұрғаш тұрмақтар қанша олда тұшылар? 20 мыңден кем бар кені. Мінеке. Мұнаны қаншаға сұрады бербей қойдың, қарай? Бағылек. Қайсы сатылып кетті, қадар? Мұна қарасы ба? Қаншаға кетті шу? 17-ге. 17-ге мұнда тұр бағасы болды кен. Мұналарды қаншаға сұрады? Сұрайлек бі, қа? Анда үшімерен жиынттар өткеміз ем. Бүгінгі шығарылышта 12 минут бойымен сіздерге бұқауазарды, боз ұйларды, құнажындарды, тұрмақтарды біліп өттім. Кейгі шығарылыштар сен көріш күнге сен аман тұрыңыздар.